Okey, okey, okey. Okey, straight, straight. Alah, lekang. Okey, straight. Huhu. Huhu. Okey. Alhamdulillah, straight. Okey, straight. Okey, selamat pagi menjelang siang teman-teman Waris Mawi. Ini spot mancing kita. Kita coba tes buru baby GT mungkin ya yang ada di bawah-bawah sana. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jadi info ini joran yang saya gunakan teman-teman dari Paradise Minion, reel 3000 PE Cakra nomor 1 ya, umpan microjig sabiki ya. Kita cari peruntungan di pagi menjelang siang pada hari ini. Ini microjig 10 gram, sabikinya 2. Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa teman-teman cek di keranjang kuning yang ada di toko Mawi Fishing Trip. Handmade ya, produk lokal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, ada guys, ada sambaran nih. Oke, saja bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambaran. Ada pukulan ya tadi ya. Mana tadi? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cipoh lah boleh. Ada tadi, ada disenggol tadi. Ada yang tarik dekat. Masalah. Sama-sama cari rezeki ya. Okey, strike. Okey, strike. Alhamdulillah, strike kecil tapi ya. Kecil. Masih kecil. Asam geung ya. Kayak kita tes asam geung ya. Dia lepas lagi. Adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kubut hak tu. Ada lari. Okey, strike. Okey, disambar. Ada sambaran. Okey, ada sambaran. Microjig saya fikir ya. Okey, ada sambaran. Alhamdulillah. Lu dengan tong. Okey. Bismillah. Insya-Allah. Ayo. Terbang. Coba dulu lah. Kecil. Okey, straight. Alah, lekang. Okey, straight. Okey.
Alhamdulillah strike. Okey, strike. Mantap, 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 mantap. Kita dalam ni. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey teman-teman, jadi ini coran Parades Minion ya yang kita gunakan. Ada ni. Okey, straight. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, sambaran. Okey, strike. Oh, alhamdulillah strike. Okey, strike. Alhamdulillah. Ni apa? Itu gaun lah ni. Okey, alah lekang. Kayu pelung ni. Cik dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cik gaun lah ni. Cik poh lah ni. Cik minum ni tu. Okey, bismillah. Cok tu lah. Kata-kata ubur-ubur. Right. Jom, bismillah. Dari situ merah-merah mata. Bismillah. Spot awai, paracut. Bismillah. Semoga ada hasil. Ya. Ini right. Tulis ni, dirayuk lama.